June Nikwa Times of Mizoram News Editorial Clear to te Chibai National Highway number 2 Economic Blockade ala omreng Internet service le phone line athatok lowa wangin chanchin thar athen ni la la in kan thei thin lova YouTube lama update kan ron chwa hi chuan mitam takin in lo hreto po ani thaya June Nili Khan Committee on Tribal Unity ko tu Sadar Hills Thupuang tu Reverend K. Sit Lo Chuan June Ninga atangin National Highway number 2 Economic Blockade thladul ani tur thu apuanga kha thilawang khan Kangpokpi district a boina achuak pha hiala Infal Free Press in a report danin Economic Blockade li ani hi mipuin andu lova mipui thinrimin Committee on Tribal Unity Roi tu mi pani te in anbeya pakhat chu an kaplum ani mun sang sanga zo na thlak te point National Highway number 2 honlai lok ani thu kan thiat khan min thong hle a Kangpokpi mipui tamjok point anlo du lo ani mela MLA pakhatin thamna ala niom taka an soipo kha adik mel te viau mai thi le damin kara tribal te kanom mek laya ma ni mimal ham thatna tur lo jong tok kan la om hi awan doi thlak tak zet nam tina civil society right to te hian kan mi puite du lo zongin adoi zep zong le nung tol zonga mal lo ram turin an rem khiat na mang thiam se adum ngot mai National Highway number 2 Imphal Dimapur Kongpui hi Imphal West le Kangpokpi in Renable Gangpi 5 village a dan ni in Jun Niriat Nimina Chanchin Bumi ten anvatlo chuan Kangla Tongbi Bazar Pia Loka Ipmangin Kongpui andanga ke chawin apal tlang thei ani tin ukhru le Imphal West in car uyok muna Kongpui dal zongin bunker kuki volunteer ten an siam boka Kangpokpi district Konsa Khunawa bunker an siam bok Imphal Valley muna meitei tamjok chu ni tin mamo tlak chamna in atwa meka economic blockade khauzok kan kalpui thei chuan meitei lipun ten national war an puan kha omzia omte chiam don lo Imphal Jiribam Kongpui National Highway number 37 atangin chakhai analu thei rama National Highway number 37 dan cha dan omsela chuan tun ai hian an boizok dona tribal te din hun athadona ni Manipur Sarkarin news agency le media te azim to tran Amit Shah in Manipur atlo nu voin thlengin hun sang sanga boina ala omrenga tukin po khan mi pathumin nunna an chan bel thu kan threle a Amit Shah in Manipur atlo nu hian tribal mi pakwai nunna an chan bel to a khwa som nga paruk hal ni in biak in som ni chuang hal ani le tabok Kuki Village Defense Force te thlop zonga fake news chua puin Kuki Students Organization KSO laka thubuai zialu ani June Nisaria KSO press statement chuan Indian Army a meitei officer ten meitei radical te antran pui ti in atar langa hei hi thudik lo ani ti in mi tu te emo in Imphal West Police Station a false information report an file ani FIR a chuan ti hian an ziaka KSO hian Manipur State Police le Indian Army te abik takin BSF te chu ti mingchiat atuma anza omna ati chelhe ani anti tin YouTube channel pani Pocket TV Network le Uncle Television telaka complain an siamboka FIR anjia danin Pocket TV Network hian Manipur Chief Minister N Biren Singh le Arambai Tengol ten in zomna an nei ti in asoya tin Uncle Television hian video diklo fake news asiamani antibok May ni som ni pakwa khan Manipur State Sarkar chuan fake news chuan lama mangin tribal ten thudik anpuan chua tur hi khwakhir atum ru hle a press statement le YouTube channel temai mai po an en liam talo chu ani himo nimin lama kan puan ang khan BJP Sarkar hian thudik thu bawatuma tribal te soi jongsong hi fake news ti in achin sia deu vek don nakina chuan kan channel te po hi an la mertel du hial mai thei Biren Singh le Sanajo ba lei samba hova Arambai Tengol how to te meeting thalak adar chei chuaya fin fia na thatok atlingasin police uniform le silai nen anin posa
chuti chungchuan arambai tengol le Manipur Police Commando te anin zomlo hanti chu dot soyapo alituk ta deu chu ani karan thapar le meitei lipun hotupa Pramod Singh interview atang ringot po khan arambai tengol le meitei lipun hi dan pon an hol outlaw tura chiangsa anni a Pramod Singh Khan BJP student body Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad ABVP member ani thupo asoya RSS le meitei lipunin official takain zomna annei lo thu asoya amai ro chu unofficial chuan anin riat po vek chu arin omani Manipur sarkar hian fake news chuan lama hmangin meitei ten FIR anzia lute changchoin news le pro cookie channel te anbitu meka channel dang telaka po FIR hi ansiam belzel arin omani ma se zam lovin kandik na ipong chuak zelang u India sarkar chuan Manipur boina wanga mani ina ngamlo mundanga inson chuate enkol natur relief package satan crore za pakhat point pasari panga apomta India sarkar malak na hi amuang angreng khopa boya tanga thakhat nuwa relief package apom thei chawa mipui hnena atlen hun turpo alarhiat lo chutakara meitei ten anla cheprel zuyanga Hill District Relief Camp atleng phak ngutange mochu Naga MLA tele Amit Shah inbiakna Territorial Council kandam puyangem Naga MLA pakhatin the Hindu arhil danin Jun niruka Union Home Minister Amit Shah anhu tum khan Amit Shah chuan Manipura Naga te abik takin Naga MLA te chu meitei le kuki te kara remnesiam tule anin kara leilon inzom na poimo ni turin acha ti asoi Naga MLA te hena Amit Shah chuan Manipur in pum khat na thua in tiam kamna engma a omdon lo ti alo hrila Central Sarkar hian state le union territory hi asiam don lo ti achiang thokhat toa Biren Sarkar point tunma a alo recommend angin Territorial Council ero apian arin oma Hill District zongjong tetan Biren Sarkar chuan Territorial Council alo rot to ani meitei polchen khat chuan Territorial Council hi ando dala Naga te point an thlop don lo ni in an soi Naga activist pakhatina soidanin Territorial Council hian kuki le zomi te omna chau akhoi don lova Naga te omna po akhoi tel dona wangin inbiakna kantelve apoimo Central Sarkar hian namkhat chau ronin council hi asiam thailawang tin Naga MLA te chau sarkarin aron tur anilova Naga civil society te po biakron kan ngayani ati Manipur Sarkar hian Territorial Council hi adodal mel lova tribal teram tribal land hum halna tur abik takadwan thuneina autonomy pek kanni lo chuan Territorial Council sompo muma ila meiteite schedule tribe anlu huna in chirin omzia anei to lovang Territorial Council in achom ngei tur thil pani kan ngiat tlat tur te chu pakhatna Territorial Council chunga ram leile ral chungchanga state sarkarin council thuneina achu sak thailo nan council chu thuneina sangber pek ni se block tina block level committee BLC dinin chuta chuan mun thuma thena mun ni member te chu civil society organization representative te anni turani block level committee hian mimal hena ramhal tebaka sarkar project forest ekle development project chirang sang manga rammamo le dilnate aen fiat thinanga phalna pe in anol theibokang hetiang hian tribal teram kan hum hal thei chuan Territorial Council hi atha kanti thaidon chawani apanina adot lea chuan Territorial Council tinten Territorial Force Rifles Armed Police andin thainan thuneina pek ni se hei hiana tumber chu state sarkarin sipai chakna hanga Territorial Council huam chunga achet thailo nan ani tin tunan ham sipai te hi anin surrender huna Mirisel fitle ruithai thila in nam hnoi lo te chu Territorial Force a hian da ngal theini se insurgency ti top nan po athaviawang
Territorial Council kan hudon ani point tuna kan tarlan point panhi hi provision a tel ngai ngai turani chuti ani lo chuan kan himdon chuang lo state din huna an din nuwa po tripuri namte chu an mani state a minority an ni to a Assamese ho po minority an ni trap to state le territorial boundary hian min chan him tak tak don lova achunga provision panhi kan tarlam tekhi kan dam na tur jok ani tribal right to ten financial power kan boy puilu tuk palang ti alau oma financial power ain land rights protection le armed forces hi da poimo masajo kila athau me